negative information. Wakoragwo we CRB only okorwo we defaulter. Na riu juge kwambiriria hau niguo Kenyans marorire CRB na gwiciria impression iyo ya mbere igistick nao ati okorwo we CRB we defaulter, we mukomberwa muru na riu ni urakiona uhoro cio wa default there is some stigma associated, maybe some shame, mundu akuga you are blacklisted, na hau ni horetwa ri blacklisting reumirire. Na riu no ngirora definition ya blacklisting in the dictionary ni kuga ati u ni mundu atari trustworthy, ndungimwihoka na ni mundu wa guikarwo kuraihu kana atuike blocked from access to credit. Na riu impression iyo ni aikarire na Kenyans na noyo aingi ao menayo o umuthi, na nikio kiuria kiwajuria gumati ya CRB tondu ni wendi wa andu makorwo meja wa CRB kuringana na uria moi ati you are only there agikorwo we wiki we mundu muru wa kuriha mathiri. Yes, koguo no ukorwo we CRB na we mwega ndenda ruguka. Toma 2008 niguo kire regulations ya CRB regulations 2013 na shikiuga ati information area egokorwo CRB ni positive and negative. Koguo tukihera haria ha ati no negative information. Tukiuga riu okoro kama we na roni na ni arari hakuringana na mutaratara uria marikanire na bengi kana sako, information yake ni gukorwo eku CRB. Okoro ningi ni default, information yo ni gukorwo eki CRB. No ado ona mundu arari haruni rwake wega ni ugucemania na mundu ukamwira atua kumenya CRB akauga gumatia. Thaici tukiaria kwena regulations 2020 na regulations ici CRB regulations 2020 thaici ciugite ati credit providers ni magirirwo muno kurora credit score riria mareka what we call credit risk assessment. Makoria kama uwe na credit score ya shigana na makarora o maundu mangi to ati credit score irorwo wiki. Na niguo riu tondu wa credit score ngauga atiriri mundu we mundu angikorwo akienda kuhoya roni na CRB ndagirirwo gukorwo ena riciria ria guma CRB atia. Agirirwo in fact gukorwo akienda o haria hothe akomba uhoro cio utumo he CRB tondu credit score ino ithondekagwo kuringana na urihi waku na maroni maria woete na history iyo. Koguo okoro wewe ni urihaga maroni wegari o toria tari we Kamau ungikorwo ni wauma inoro uthie handu hangi no wende history yaku ya uria urutite wira na inoro ikorwo available he kabuni yo rathie kwandika gucaria wira. Na niguo riu ngakiuga ati okorwo we CRB na we na credit score tuge ya 400 no uhote gwaka credit score yo ya babatire na ukuhota kumiaka kuringana riu na maroni maria uguthi na mbere kuoya ukirihaga kuringana na uria mwandikanire na uka make sure that ni urariha on time na ni ura keep balances ciaku cieke cie low nigetha credit score yaku ihoteke kwa babatira over time and that igakorwo it make it easier for you to access credit. Good. Ni andu taigana oguo a Kenya mari thini wa CRB mari defaulters tuge the number of tushitaga riu non-performing loans thaici twina 5.6 million mm-hmm. Who are in default. Yes. Okay.
riu andu acio ne oguragia atiriri andu a milioni 5.6 wona mwaheana credit score ya uri ona tuka tunyo mukwira bengi muheruni kana mutika muheri no de bengi ne roraga report iyo nigethe kuiga kama uwe hare ha 5.6 million Kenyans defaulters tutige kurehe mbeca Fegi ya rora ripoti yaku Kamau. Yes, please. Na kuringana ona watho. Information ya CRB tia kuga deny or accept kuheana roni. Na ona CRB regulations ici ndirakwira cia 2020 ne ciugite ati we are in a risk-based pricing environment. Na kuga risk-based ne kuga kana kama ena credit score ehana atia. Agereirwo gwikwo assessment na aheo terms and conditions iria ciratwarana na risk profile yake na ona credit score yake. Koguo okoro wewe wa credit score ya 700 and above tuge 800, terms and conditions iria we ukuheo wahoya roni ni cigukorwo cie tofauti na cia mundu uria akukorwo ena credit score ya ta 400 kana 500. Koguo kire ingienda andu ma understand ni ati gutiri uhoro na ati ndukuheo roni tondu we bureau-ini kana we in default wagereirwo kuheo loan according to the terms and conditions that suit risk profile yaku we weta mundu kiumbe. Yes. Ni murora group kana kabuni? Yes. Taru no tunyitane na patrols mara tuthoreke kabuni itu. Yes. Icoke default ni murora goguo group kana ne to receivaga information ekonie kabuni. Okay. Ha kurora ri ni mundu uria kana kabuni iria igukorwo ikimurora igika assessment kana ni mukuheo roni na kana mukuheo roni uruigana atia na terms and condition. Haya ndika nukuririkana Madam Catherine Magua head ya campaigns uhoro wa CRB no waragio muno. Yes. Yuthi egakaya ekauga na toikirio CRB tutiota kuya maroni gwituka na tuoya wathani tugatigira andu marutwo CRB no na riu igakorwo riri tugacorero bicia tari njega ati waikio CRB ne ta waikio shuaine na gacoka ngarikana gukirwa riu kwina andu ta milioni 7 maumite CRB uguo ni kuga atia tagirigo tuthathaurira hau tondu riu uratwira ati CRB iri andu wega no ithio tuwe ati waikio CRB we muru. Yes. Na nikio thire heka history karia neguo ga 2008 riria wakoragwo uri CRB agikorwo wewe mukombi muru no ngauga maundu ni macenjirie kuma na regulations ya 2013 na ona ginya haha turi cia 2020 kama uri we CRB ni we murehi mwega okoro niguo tukuga kana we murehi muru okoro ni tukuhuthira kiugo ta kiu na we CRB dikwenda andu mauge ati ndungihota kuona roni kana kuheo roni. Kiria ndirenda andu ma understand ni ati no uheo roni o uria utari. Kiria gigutofautisha ni terms and conditions cia kurora komba. Yes. Okay. Na kuringana na ke risk profile na credit score ya Kamau. Yes. Iria ne inywe muthondekaga. Iria ne ithwe tuthondekaga turutite he mohoro maria twamukagira kuma fegi sako na digital credit providers iria riu mundu ta Kamau kana kabuni teyo dauga Kamau Enterprises ikoretwo ikihoya maroni na kuringana na uria ukoretwo ukiriha. Good. Na niweka wega Madam Catherine Magua kuma Metropole ni wagweta digital lenders. Yes. Tiba cici tukombaga na thimu. Nema. Tucikombete taude ciria ndikwenda kumweta ritwa ndakaraka no ndecia director ni akombete na thimu hau hathiaga atia mogo atima wega maukomba na thimu.
ona niĩ nĩ ngobete na thimũ na ngauga digital mobile loans nĩ njega tondu ni roni mundu ahotaga kugia onarua angikorwo handu arabatara o mbeca cia narua koguo riu we wita kama wa kiingira he application ukienda kuhoya roni ri he kiria maroraga na ni makurora of course no muhaka magi confirm kindu ta ID yaku kuga kweri ni Kamau ID yake na maritwa na makarora ninge tucoke o hau credit score makarora credit score makarora loan limit area wahoya na area magi kunengera alafu roni ndũgũgĩtũmĩrwo uguo niguo guthiaga na tondu twi hau kama ha digital credit ri ndenda kuga atiriri tondu ni kindu tuonete muno ithuĩ twi ta CRB he some of the complaints kana challenges andu amwe mekoraga thiinie wa ya thimu kana wa register thimu o register na kibandi giaku koguo kama ungikorwo na thimu na ni registrate ukanengera ringi muruti waku wa wira kana ona mwana waku muruti ucio waku wa wira angioya roni ruu rukoragwo rwi attached na ID yaku na rimwe ni gukoraga mundu ta ringi riu kama darorete credit report yake for a long time akarora credit report tondu riu ringi ni araka kana kaundu takangi agakora ena roni haha we owe kurigana uri owe ndari oya riu agakirigwo roni ruru rumire ko no kumbe ni mundu wake wa wira kana mwana akioya roni na riu ngauga situations ta icio ni situations to handlaga kuria ta CRB na ona iguru woguo he kindu ta ringi ungikora details ciaku ticio maybe ritwa riaku ritiandikitwo riandikitwo kana hena ici mwetaga errors of omission and commission ungikora wita situation theory urore report yaku one hena maundu wewe utaramamenya wega you can raise a dispute no twandikire ithuĩ ta no uke gwitu he ta CRB uge haha hena roni itaramenya ni tukuhota ku trace okorwo ni sako kana fegio kana digital credit provider ni tukwa maandikira tumorie ha hena dispute kama waruga roni ruru daruwe ma to confirm irari that indeed roni ruru roirwo na kibandi giaka ya Kamau riu situation te runi kama no muhako kirihe roni taru no ni gukoragwo na situation kwari ugakora kweri roni ruti rwaku na institution ni gutwandikira igatwira tweherie ke mweherie mumukaje tukaje information te ugikorwo ndunaiganira kama utuge rege institution ni yauga ehe uyu ni Kamau na nima ni oire roni ruru na kama akorwo ndanaiganira wewe ta borrower we na right ya ku forward dispute yo ona kwe CBK kana kwe tatua center for dispute resolution na juge watho ni ugite ndugatengere gutwara cira igoti-ini utari uramba kuhuthira mitaratara iria iho watho-ini wa CRB regulation nigetha warie na CRB turore kana no to resolve issue twi CRB kana between us and CBK na handu tatatua center utanathi hau hangi good tondu tariu no weka roni kwa digital mobile yes thimu kana mundu akoya tariu ni joe ngwandikanga we kiria uturi uthumburagwo ni matuthumburaga muno tariu rege ndoire roni no ngihuthira we na ngihana namba ciaku tondu ni moragia mundu atiriri no tungihurira no wakurugamirira reference na tuthumburago muno nginya message ugakorwo gutumirwa message cia maundu utoi tereke nguria kiuria ndona tukiurio hana ni mwiroreri arori atiriri ingimenya ati credit score yakwa mwiroreri ta ici no a dial *433 hash na namba yake ya Safaricom na rumirire the steps agukorwo akuona hau ahoe credit score yake
na ona no etie credit report yake ona njira oyo ya *433#. Na njuge atiriri Kamau agikorwo ni rita ria mwiroreri tocio ria keria mbere kuhoya credit report akuheo credit report free, no ni agukifatara gwika registration na 100 shillings. Aone credit report yake ni gukorwo na credit score na ni agugikorwo akimenya mwena uriku he scale ino jugire ya between 200 and 900. Okorwo mwena uyu urorete towards 900 credit score ni njega. Okorwo mwena wa 400 and below heno uria agirirwo gwika nigetha credit score ya babatiri. Wagwa ni *433# na namba yake ya Safaricom. Yes. One nigana eyone eha. Good. Kiuria kiuge kuretio ni macharia kuma Ithanga ni kuri account ya Muraga ni wakuretio guo mundu angimenya atia max ciake cia credit score. Mukoragwo ko by the way. Ithwe tukoragwo haria Upper Hill twi KCB Towers 14th floor. Turutaga wira o muthenya between 8 to 5 na kwe shift ya hwaini athiaga nginya thaa 2 na weekends between 8 to 3. Yes. Kwina riri na ne jone uwi mbeca ici ciokire cietagwo cia hasura. Yes. Andu ni moete njira ukwirwo kuigua kwera macoketie kwera matacoketie ni mutumagirwa acio matataracokia bia cia hasura. Daishi tutire turajia gutumirwo information teo tutire tura receive information ya andu aria marihite wega kana matarihite wega hustler fund. No ithwe tweta CRB tukuga ati ni wega information teo igitumwo hari CRB tondu ririkana Kamau tukianjiriria tuga atiriri daishi twe under regulations cia 2020 CRB regulation. Na credit score nikio kindu kia bata muno thaishi mundu agereirwo gukorwo agiaka nigetha akorwo na credit score njega. Na tondu credit score kugeneratwo kuringana na mathire maria mothe woete maroni iyo miena yothe. Koguo ona roni o ru rwa hustler fund kwina mundu awete hustler fund na ni arariha wega na information iyo ni njega handu ta CRB nigetha contribute guthondeka credit score tondu onocio woire hustler fund no akorwo ario na roni ingi owete na report ya roni icio cieke cie CRB nigetha akorwo na a central point ho the haroka ohoro wake wothe pattern ciake cia kuriha pattern ciake cia kuoya roni cihote gwaka credit score. Yes. Uguori Madam Catherine Magua. Mundu heragio ni mutugo wake no tinywe taru ndingioka ngore jeheria tu CRB tondu he karo ndirenda no njuke kwanyu ndi muthaithe mu jeheria CRB nigetha heo karo ni tondu ringi bengi ni regiria kuhe ni undu wa gukorwo ndana komba ngaga kuriha. Kamau CRB ndingihota gukweheria na ona ingikuria atiriri urenda kwehera niki Kamau reke information yaku ikare CRB igwake uhote gwaka credit score ati ndurihaga roni reke na roni rungi ndirenda kuoya na we na roni rungi urenda kuoya ni ndekirirwo kuria asha tutingihota kweheria information iyo kuringana na uria mutaratara witu uri na kuringana na regulations uria tungikwira ni uthie kwi bengi iyo tumite information yaku muiguane okorwo wagite kuriha tondu ringi muturire waku ni ucenjetie na ringi kiria mweranire uririhaga o mweri ndurahota kuriha mwike kindu gigwitwo restructuring nigetha ugere ukama uwe umuthi urahota okorwo wari uheanage 50 o mweri umere riu kuringana na maundu maku ukuhota kuriha 20,000 na mwena contract teo kama uri. Yes please. Ndirenda kuga atiriri tondu maita maingi mundu ekora CRB na ni aremirwo kuri hari maingi mundu ni gukira akiraga rimwe ona ni urahurirwo thimu ndurenda kuoya ndirenda eroreri mamenye that institutions ishiri ni approachable
okoro we muturire waku ni wacenjirie, it happens to anybody and everybody. Onawe hauri no default na ti tondu wa wendi waku, ni tondu tu wa circumstances. Koguo ndirenda kwira eroreri mundu ndagakire thie kwi institutions icio korwo ni sako yaku okorwo ni bengi mere hari okuhota tondu he kindu ndirenda kuga important he kindu he credit report ungikorwo tha ici we in default status yaku ri wajia kuriha kuringana tuge noguo ndauga murikanire riu uge nie ndirihotaga kuriha 10,000 ndikota kurihaga 50 iria na ni moiguana wajiri kuriha riu 10,000 icio kuringana na uhoti waku. There is something that happens Kamau. Status yaku report-ini ri roni rwaku rukauma from non-performing loan igatuika to a performing loan. Na credit score yaku ikajia atia kwabata ikajia kwabata na ona kuria kungi ungikorwo ukienda kuhoya roni marora report ya Kamau makona ati Kamau ena a performing loan ena to get default history. Okay, good. Dauri ugo tondu he mundu kujira ha ne wete roni na bengi mwite kugweta na bengi oni regete fio kumuruta CRB athiete kwa maita maingi muno ne ikirio CRB na ndakora andu matikagio tikia wega andu ingi maikagio ku tone maremwo. Yes. Riu bengi ni regete kumuigua. Yes. Ni aregwa ginya ta ngiuma kuo eta ngima bengi ndi kumegweta ritwa athi bengi ingi no riu na athi ingi ri ritwa riake riri okwanyu ati ti murihi mathire no ni arihire bengi na makirikanie kana hau athiaga ati ndui koguo okoro ni arihire roni ni marikanitie na bengi no ritwa riake riri okwanyu rita eta defaulter ndigwiciria eta defaulter Kamau okoro ni arihire roni record yake irio CRB na kindu ta performing loan with default history kana account closed. Kindu kiria ndirenda mwirorere ucio understand ni atiriri. Yes. Watho wa CRB ugite ati akoro Kamau ni ari na roni na ni undu wa muturire tuge agi default na no wega andu understand default what default means tuge Kamau agirirwo kuriha besha at the end of the month mwisho wa mweri wage kuriha roni rutuikaga default after 90 days of we kwaga kuriha. Okay. Koguo ri mweri wa mbere tuge 30 days durihite 30 days mweri wa keri we 60 days institution eyo ne yagirire gukwandikira Kamau ekwire Kamau in 30 days time runo na turoreta kuhigia 90 days in 30 days time ne turakwira ati roni roro ni rogotomwo ku CRB weta roni rwa default. Okay. Riu between these 30 days Kamau ungihota uthie mwaranirie ringi mubange undu ungi kana ki you know all that is taken into consideration no ungiaga gwika undu information hiyo already gwitwo CRB ikorwo in default na marikia gutuma uhoro waku CRB 30 days later no magirirwo gukwira atiriri yes ni twatumire uhoro waku wa CRB no ni undu wa mwiroreri ucio njuge atiriri watho wa CRB ugite atiriri ici CRB regulations ni important andu kumenya that CRB ni tukoragwo twina mutaratara uria turumagirira na watho ati Kamau ucio watumirwo CRB in default tiguo ni acokire agiuka maundu make tuge magira akiriha roni na akirikia koguo account hiyo ni yahingwo ni account closed no kuma muthenya uria Kamau arikirie kuriha roni rou watho ugite ati record iyo ni yagirirwo guikara na ithue ta CRB o ikionekaga report-ini yaku for a period of miaka 5 na runo ni wauga he muno Kamau ndeto cia komukana nacio miaka 5 yes no riu ri wauga he ringi ni kuga atiriri default iyo ri ni ki ikugiria
tondu ndirauga atiriri, this is a performing account with default history. Ndigukugiria kuoya roni, ndigukukiria kuheo CRB certificate, ni ukuhota kuheo roni tondu no karekodi karonania ati hindi imwe muturire-ine wa Kamau ni ndaremetwo kuri niyo ire roni na akiriho no andu ni ndiranyita that mwirori tocio angienda rekodi teo ithario fiu na nikyo ndenda understand ati ona rekodi yo hau mundu ria angikorwo akirora report yo eta bengi kana sako ni akuhota kumenya ati iyo ni performing account with default history na arore credit score na arore mwiroreri tocio kuringana na uria ahana muthenya ucio rehe akienda kuhoya roni. Thank you. Twabe tuikirie twacokereria ni tuguthina mbere na ciuria ni gukuria kiuria kia riri gia security ya data. Data cici tuciothe mwena ciori icia kiwetwo na njira ehana atia no reke wambe ureherwo kahua kana unywa yake chocolate chai kahua ni kega wambe ureherwo gikombe gia kahua. Tuna Catherine Magwa ni head of corporate affairs kuria Metro CRB kumbe tutwira twendagirio guoya ateretwo aria kungoretwo ma CRB riu mundu agetigira ukaga toro no ni twakirwo retwa ukorwo CRB tikuga ati ndungioya roni ni turacokereria. Perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Comfort Homes ahotani ageranwa ya wedia wa miguda na waki wa nyumba affordable riu nimakureheire shamba for all campaign muvango wa lipa mdogo mdogo kule urariha deposit ya 10% only hari bloti balance ukaheo mwaka mugima wa Kitegela Lenchani phase 6 bloti ne grima kana matatu ukariha 30,000 balance ukaheo mwaka mugima na iriga inie na bypass ya Konza area erako ohomena bloti Gethika Kirimambogo maema hiyo na koge kuigena site visit ni omuthenya masharara wa Avishi Information House in Nairobi bypass Mekamakis na Kitengela Mare Newton House limone 0704 724 986 kana 0790 377 260. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pragi. Drakulire, acting is in my bones. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. No etware mudoko inge no kinyosha kwa shikejerekeria gwaku
niĩ njĩtagwo Ngethe Steve na nĩ ngoine rwĩmbo rwĩtagwo ndaumirĩire gwaku na rĩu no hote kũrwamũkĩra rũtuĩke rũgambi thĩinĩ wa thimũ yaku oya thimũ yaku ũhihinye *860 *280# na ndũkariganĩrwo. Inooro TV nĩ mũciĩ wa aini othe. Good, thank you muno githina mbere na kwirorera Inooro TV nitwegere kereka ria gutiriha direct ino twenayo ya kuyatura mathire-ine na thini wa studio tuna Catherine Magua wa kuma kuria Metropole CRB. Aya ni andu aria mathũrimaga maundu ma mundu megie mathire kuriha kana urihaga kana ndurihaga. Aya ni makona ndeto cito ndeto cio ni secure mukona cio kana no cio ni mundu agacambia mundu. Ndeto icio nĩ secure Kamau. Tondu o toria ngwirire turugamirirwo ni Central Bank of Kenya hena threshold cia security ya data teyo na CBK ona no matusheragira ku audit systems cito nigetha makahota kumenya ati systems cito ni secure enough ni undu wa data iria twinayo. Good. Haya he mwiroreri urauga ndaikirio CRB ni mundu wahuthirire ID yakwa kuhingura account na agikomba ngiri 60 fegi itegutwetaniriku na fegi niregete kunduta ungindara njike atia. Ririkana example ya tuheanire Kamau. Yes please. Runi fegi iyo ri ndiwe mundu uyu atwandikira yowe kifande mwene kifande yowe mwene kifande na riu mwene kifande no ni mwene ni mwiroreri uyu watwandikira na rimwe ni gukoragwo no ndu ugwitwo identity theft. Guga ni wega mwiroreri ucio abe atwirie arauga runi roirwo ni mundu oire na kifande giake no athie kwi tuge okorwo ni Safaricom matwiririe runi roirwo atia na no tondu tungikora ni angikorwo ni a legitimate case rege tuge ya identity theft he uria uhoro cio ngihota kurorwo no ndarigwo ria riri uria onao mangimenya tondu unjerire kibande nikio we koguo handu wa uthika kibande giaku niwe ona gikoti nema kibande niwe no ndirauga atiriri no wega kutuiria tondu no uririkane kwi hindi hari na provision mundu angiahotire kurora kibande giake kinyitanite na namba cigana nigetha ukorwo he namba we uramenya ti ya Kamau ugakihota guthie gwi Safaricom ukauga ndirona kibande giakwa kinyitithanitio na namba cigana ona namba nie itaramenya. Haya nituka kuri arutwo aria marikia university marikia college na amwe ni makombete magithoma ukora mundu no warikia thukuru wiketio CRB andu cio ngimatara atia ona ndari wira andikitwo ndari handu ajeti gwithukumira no ni akora ni ikirio kuri Higher Education Loans Board. Guga riu murutwa tocio ri woete higher education woete roni na Higher Education Loans Board ri ni wega anyitane na Higher Education Loans Board maovici mao ahote kumera muturire wake uria uhana at that point in time tondu maita maige information area itumagwo ikoragwo linked na mundu wi wira tuge nigetha ahote kwanjia kuriha o kahora roni ruria aheirwo agithoma nigetha mbeca icio cihote guteithia o arutwo angi mangikorwo makibatara ki Higher Education Loans Board yo. Kamau toria Madam Catherine tondu thirikari ni eheriria andu CRB marega kweheria andu niki uhoro wa kweheria andu CRB Kamau ni ndirona ugiuka muno na ni ndirenda kuga atiriri tondu to CRB ri goikio kuo tukundu kwega ni tondu wa impression iria ngwirire ya haria kiambiriria-ini ya regulations cia 2008 iria ciaugite defaulters no meke me CRB na ndirenda gucokera nigetha aeroreria Inooro mahote kumenya ati
mundu akoragwo CRB akiriha kana atakuriha iria tugaga positive information kana negative information na mutaratara wa CRB ni ugite ihinda riria information ya mundu yagiririe gukorwo CRB ya default arikia kuriha na riu no muhaka ithue twita CRB turute wira twithini wa mutaratara tocio. Okay, good. App ici cia online ni citoraga andu kwanyu CRB? Yes, iria ci in partnership with the CRB. Wahoya roni na app information yo ni gutumwo he CRB na ninge njokere information yo noyo igwaka kindu kiria tugire credit score tondu ni ndirenda aroreri mamenye that ni wega muno mundu akorwo akienda agiaka credit score yake tondu credit score yaku kama unio iguhota gukuhingurira mirango ya kuoya ya kuoya maroni ni kuroragwo ni mbeca cigana mundu a default tondu tarifu ya mundu ajira ati ekoria CRB tondu a ciringi 30 ucio korwo ni ekorire CRB ni undu wa ciringi 30 no anga ekorire matuko na thutha hanini tondu CRB regulations 2020 ne yaugire kana ne yaokire na provision ya kuga ate roni ruothe rwoirwo rwa ngiri imwe na guthinathi information iyo ndigukorwo CRB na nikyo nguga ucio wekorire ni undu wa besha ta icio wagweta nwanga matuko ma tene hanini. Aya cokia tukioria ke haha mundu no amurehere besha CRB mu murehere roni tondu ndaraiguana na mumukombithia asha araigua tagi kana bia munengere anengere CRB irihe tondu ni mahitanitie na ore wa mukombithirie no kumucambia timukenu CRB kamauri ithuo na tutikoragwo tukimenya mundu ati niwe uyu na ni wega eroreri maririkane ati ithuo tweta CRB kwaria ma contract ya roni na uria mukuriha roni terms and conditions na nishigana waheo ikoragwo between mundu uria wahoya roni na credit provider CRB icemanagia tu no horo wa kamau ni undu wa submission of data koguo ithuĩ tutiũĩ uria mwaiguanire na kiria mwandikanĩire ithuĩ tutuwe ni twanyita uhoro through a framework ya data submission uhoro konie kamau tugathondeka credit report yo ni available he kamau agenda kurora uria maruni make mahana a confirm details yake na ikorwo available to any other credit provider agenda kurora report yo nigetha amenye kana ni akuhe kamau runi na kumuhe na mbeca cigana na terms and conditions iriku. Good. Rigwada ugi horo madam Catherine ni magua gekohe no ndo itakuritio toretio ni mweroreri no ugwete riu ni hakwa igiuga ati ni wega eroreri ainoro mundu akorwo akimenya na kwambiriria kwimenya ni kwamba kurora credit report yaku na njira iyo ndagweta ugi dial *433# uhote kurora report yaku urore credit score nigetha ukorwo ukimenya uria ungimiaka na mirango iria credit score yaku kana report yaku ingikuhingurira ninge ni wega confirm details ciaku nigetha ukorwo hena kindu ungienda kithondekwo kana gikwo correction kana revision ututumire nigetha report yaku ikorwo igiku represent. Yes. Haya hau ha gutuma ko tatwire ori gituririkania no ndo wa mundu hihi ne ndoka kibindi-ini horo wa contact cianyu kuria muri na uria mundu angika turirikanie tu ndaike mo turikie. Metropol CRB tukoragwo KCB Towers haria Upper Hill 14th floor no utuhurire thimu na 0709 834 no utwandikire email info@metropol.co.ke na ninge no waranirie na ithue kuhitukira Metropol CRB Twitter, Facebook na Instagram. Okorwo wina kiuria ungienda kuria
twina team ikuhota gugucokeria o hau. Nego. Thank you muno. Asante sana madam, ni watofora na ndereti oyu mwajaga ciuria nicio kanyingi muno. Thank you. Kamau. Good. Ucio ni Catherine Magua, Head of Corporate Affairs Korea Metropole CRB. Hey, ndiroya andu ni mutukombete uguo ndi umwe wao. Thank you. Ndereti okinya hau nigetha tuingire ikereka riu ringi ria gutiria Inoro rucine rira ritagwo entertainment. Josega Tutura na Samido mari thiini wa muci uyu wa Inoro TV. Heribo gatuturainete rwa tukumenyua ciana citũ itikana mikore. Rwimbo rũu rũkorwo favorite ya director Brendan na manager wako wa Facebook wetagwo Kata titago kukumagwo. Ke murarugamia haha bara niki kioru iri undu muru ungikorwo kimuhanikira haha riria mamu wanyu mekuhuhanagia na Ramona Prita ni ukwagirire kumera we nduri na thina wothe ni witikirite mahire hinge ungihota atia gwika icanja mata mwana munini ugwiciragia ati riria ukuhitagiriria maguta ma tawa mami ni ndiretekia ati no ikio ndu tocio ari namba uthikiririe uheani wa maro macio makoya utongari mundu no object kana mundu no afinge uria kubangitwo kugayanio estate iyo. Protest nayo ikikaga